الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. dukomeje isomo ryacu rya gatandatu. Dutangiye kuri paje ubwo ngo ni kuvuga amasomo y'ururimi rw'icyarabu kuri ba bandi bataruvuga. Twibutsa yuko n'iki gitabo n'ibindi byacyo bigenzi byacyo byigishwa kuri Jamiya Islamia mu mwaka wa 2019, 2020, 2023 na mbere yaho n'ubu ngo nabwo nibyo bakigisha. Nibyo bakigisha ibyo bitabo. Dukomeje isomo ryacu rya gatandatu, albayitu inzu, min albayiti guturuka, kuva, mbese kuva mu nzu. Ubwo tumaze kubona fi, inyuguti z'indangamuntu, tubona ala, fi ni imwe imbere mu kintu, ala ni hejuru y'ikintu, min no guturuka, min albayiti. Nanone iyi min ubundi byari min, none yafite sukuni, ariko iyo sukuni ebyiri na alifu ifite sukuni, iyo sukuni ebyiri zihuye imwe iricwa. Min albayti mu nzu, guturuka mu rugo. Almasjidu umusigiti, ila almasjidi kujya ku musigiti, ila ubwo ngo ini ya kabiri tubonye, ila kugera, mbese kugera ku musigiti. Min Makka ila almadina, mvuye imaka njya hehe? Imadina. Dukomeje almudarris umwarimu, sibyo? Min aina anta, wowe uturuka hehe? Muhammadun nawe arasubiza ana min alyabani, ngewe nuruka mu Buyapani. Nkuko turi kubona hano ni Ubuyapani, sibyo? Almudarris ati wa min aina Ammarun, ese Amari ari hagana hehe? Muhammadun ati huwa min as-Sini, huwa min as-Sin, we akomoka aturuka mu Bushinwa. As-Sin, aina as-Sin? Okay, dukomeze. Almudarris nayindi kushakisha hano muri karite baduhaye. Almudarris umwarimu ati wa min aina Hamidun, ese Hamid ari hagana hehe? Muhammadun ati huwa min al-Hindi, we akomoka mu Buhinde. Ubonye ko iyi min yinjiye mu zina ituma hajyaho kasra. Uvuze min al-Hinda wabugishe, uvuze min al-Hindu wabugishe, min al-Hindi byaba ari byo. Almudarris umwarimu ati aina Abbasun, ese Abbas aturuka hehe? Abbas aturuka hehe? Muhammadun ati kharaja. Aina Abbasun, Abbas ari hehe? Muhammad arasubiza ati yasohotse, n'igihe cyahise nyine, kharaja n'imitagihe. Almudarris umwarimu ati aina dhahaba, yagiye hagana hehe se? Muhammadun ati dhahaba ila almudiri, yagiye kureba directeur, umuyobozi w'ikigo, sibyo? Almudarris ati wa aina dhahaba Aliyun, ese Ali we yaba yagiye hehe? Muhammadun ati, Muhammad arangije arasubiza ati Muhammad dhahaba, yagiye ila almirhadi, yagiye mu bwiherero. Almirhad nkuko turi kubibona kuri ishusho, almirhad nkuko turi kubibona ni ishusho turi kubona imbere yacu, uri kubona iri mu bwiherero nyine na dushe naho bakarabira, nyine ushobora no kuhakarabira, nyine harimo byose, nizazinzi zo mu nzu. Naho alhammam naho bakarabira nyine. Usanga ari za ziri mu mujyi, usanga ari iz'abagore n'iz'abagabo. Alhammam usanga ari za zindi aho abantu bakarabira, ugasanga rimwe rimwe n'iz'abagabo n'iz'abagore. Dukomeje isomo ryacu, tamarinun umwitozo, imyitozo. Ajib subiza, anil as'ilati al-atiya, ibibazo bikurikira. Rimwe, min aina anta, uturuka hehe? Kabiri, anta min al-Philippines, min aina anta? Min al-Philippines, cyangwa min al-Hindi, nkomoka mu Buhinde. Kabiri, anta min al-Philippines? La, ana min al-Yabani, hoya ese wowe waba uturuka muri Philippines?
oya ngewe nturuka mu Buyapani. Gatatu, man minasini, ninde ukomoka mu Bushinwa? Muhammadun minasini, Muhammad akomoka mu Bushinwa. Naam. Kane dukomeje, min aina hamidun, ese Hamid yaba ari hehe? Huwa minasini, we akomoka mu Bushinwa. Gatanu, aina dhahaba Abbasun, ese Abbas yaba agiye hehe? dhahaba ila almirhad, yagiye mu bwiherero. Gatandatu, adhahaba aliyun ila almudiri? Naam, dhahaba ila alfasli, la dhahaba ila alfasli, hoya yagiye mu ishuri. Naam. Kabiri, iqra waktub, soma unandike ma'a dabt awakhir alkalimat, soma unandike unashyireho haraka ku mpera y'ijambo. Alghurfa, icyumba. Min alghurfa, guturuka mu cyumba. Min alhammam, guturuka aho bogera. Almirhad, mu bwiherero. Ila almirhad, kujya mu bwiherero. Alyapan, Ubuyapani. Alfilipine, igihugu cy'Ubufilipini. Min alhindi, guturuka mu Buhinde. Ila sini, kujya mu Bushinwa. Iqra waktub, soma unandike. Gatatu, rimwe, min aina Fatima, ese Fatima akomoka he? Hiya min alhindi, akomoka mu Buhinde. Naam. Kabiri, kharaja almudarris, Allah akbar, kharaja almudarrisu, ngo mudarris arasohotse. Kharaja min alfasli, asohotse ava mu ishuri. Wa dhahaba ila almudiri, arangije agenda kureba umuyobozi w'ikigo. Gatatu, dhahaba, yagiye. Attajiru ila dukani, umucuruzi yagiye ku duka. Kane, kharaja Hamid, ngo Hamid yasohotse. Imitagihe, ngo Hamid yasohotse. Min alghurfa, yasohotse mu cyumba. Wa dhahaba ila alhammam, arangije ajya aho bakarabira. Gatanu, man kharaja min alfasli, ninde wasohotse ava mu ishuri? Muhammadun, ni Muhammadi. طيب. gatandatu, kharaja at-talibu min al-madrasati wa dhahaba ila as-suqi, umunyeshuri yasohotse mu ishuri arangije ajya hehe? Mu soko. uri kubona ila yaje ituma hajyaho kuri qafu kasra. uvuze ngo ila suqa wabugishe, uvuze ila suqu wabugishe ukizaho, ariko uvuze ila suqi biba ari byo, nta gushidikanya ibyo ngibyo. Karindwi, Khadija ni izina ry'igitsina gore. Min as-sini, akomoka mu Bushinwa. Wa Khalidun min al-Yabani, nawe Khalid aturuka mu Buyapani. Naam. Kane, da'a fil faragh, shyira ahantu hari umwanya. Fima yali, ibi bikurikira. Harfu jar, ukirimo harfu al-jar ni gutyo bazita, cyangwa harfu al-khafdi. Izo tumaje kwiga za harfu al-jarri, tumaje kwiga fi, nk'imbere mu kintu. Fil bayti, twiga ila, kugera. Twiga ala, hejuru y'ikintu. Ala al-maktabi, hejuru y'ikintu. Twiga min, yo guturuka. Tayib, harfu al-jar, ushyireho harfu al-jar munasiban, ihakwiriye. Dufite min yo guturuka, dufite ila yo kugera, dufite fi yo mo imbere, dufite na ala yo hejuru y'ikintu. Tayib, dukomeje hano. Iya mbere, al-kitabu, igitabo. Tayib, al-kitabu ala al-maktabi, igitabo kiri hejuru y'imeza. Kabiri, dufite at-talibu fil fasli, umunyeshuri he? Mu ishuri. Fi niyo twashyiramo hano. Tayib, dukomeje. Gatatu, dhahaba Hamidun ila al-jami'a, ngo Hamid yagiye he? Muri university. Al-jami'a ni university. Noneho kane, kharaja al-mudiru, ngo mudir, umuyobozi w'ikigo yasohotse. Min al-madrasa, yasohotse ava mu ishuri. Al-madrasa ni ishuri. Naam. Dukomeje. Gatanu, dhahaba Muhammadun, ngo Muhammadu yagiye. dhahaba Muhammadun ila Sin, ngo Muhammad yagiye mu Bushinwa. dhahaba Muhammadun ila Sini wal Yabani, dhahaba Muhammadun ila Sini wal Yabani, Muhammad yagiye mu Bushinwa no mu Buyapani. Naam. dushobora kuvuga ati dhahaba Muhammadun
ذهب محمد إلى الصين وإلى يابان، نانا نمو ياباني. طيب dukomeje hano amagambo mashasha, alkalimatu aljadida, amagambo maki mashasha. Almudarrisa, almudarrisa. hano hariho fatha, ndukihangana, hano hariho fatha. Almadrasa, iki ishuri. Naam. Alfaslu, almadrasa ni ikigo, madrasa nyine uri kumva ni amashuri menshi, nyine ikigo. Alfaslu ni ishuri. Alhammam naho bakarabira. Almirhab naho bihagarika ubwiherero bwo mu nzu. Almatbakhu naho batekera. Alghurfa ni icyumba. Aljamia ni universite. Asuq ni isoko. Naam, dukomeje. Alyaban ni Ubuyapani, ni igihugu cy'Ubuyapani. Asin ni igihugu cy'Ubushinwa. Alhindu ni igihugu cy'Ubuhinde. Alfilipine ni igihugu cy'Ubufilipine. Naam, dukomeje nanone hano munsi. Almudiru ni umuyobozi w'ikigo. Dhahaba ni ukugenda, inshinga yo kugenda y'imitagihe. Kharaja ni inshinga yo gusohoka y'imitagihe. Naam. Noneho dukomeje, hano hari iki? Hari fi, inyuguti ya fi. Inyuguti z'indaga ahantu. Fi igaragaza mu kintu mo imbere. Ala igaragaza hejuru y'ikintu. Ala ni inyuguti umuntu yifashisha ari kuvuga guturuka. Ila ni inyuguti umuntu yifashisha ari kuvuga kujya. None min hurufil jarri, zikaba ari zimwe za hurufil jarri, ziraba zita hurufil jarri. Uvuga ni fi, ariko fi ikaba ari hurufil jarri, ni zimwe muri hurufu za jarri zituma iyo zinjiye mu zina zituma hajyaho kumera iki? Kasra, cyangwa hakaba hajyaho fatha. Ariko ijyaho kasra ntabwo nanone ushobora kujyaho fatha. Ubwo nyine mu ncamake, في المسجد في البيت. بيت ntabwo waza kuza kuyifata ngo ishyireho fatha. La ni بيت guma ari بيت. نعم. نعم. سبحان ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.